Abenseri zaturejwe ndazigeze mu birere. Murakoze cyane. Tubonye undi mukobwa uri kurya ibiraha noneho. Oh wow, G7 TV. Wow. Yes, muraho neza. Masinyisha Abraham kuri G7 TV. Nundi ni akagaruka. Yes, mbanje kubasuhuza ncyagiye kiza. Tujya dutungura abakobwa cyangwa se tujya dutungura abakobwa bakunda kwirira ibiraha. Yes, ubu ngubu ngiye kubageza ahantu uyu munsi bakoza akantu bateka ibiraha byinshi byo kugira ngo barye. Nahanga murahabona ngiye kuhabageza. Yes, twahageze noneho. Twahageze nahangaha. Bari kuvugira mu nzu bigaragare yuko bisa nkaho bagimo barabyarura cyangwa se bamaje kubiteka. Bikaze mu bagezeho none sasa. Sambusa. Byose twavuze ni. Uyimarangara agira uyandi kugira ngo amari neza ibyo. Urumva hari ahantu bagera bagashyiramo pose ntibavuge bakarya gusa. Ni ibintu bishimishije cyane. Gusa nyine urumva iyi pra ihagaze nkanga, iyi pra irahenze urabona neza cyane. Kugasusuruka gukora subscribe rero kuri G7 TV kugira ngo ujye ukomeza kubona video nyinshi za bano bana cyangwa se za bano bari bakora umushinga wo kurya mu mujyi wa Kigali. Niko kazi. Wow. Uzigutegereza nta yarata. Esuwe. Nasa paparata. Kandi arafoto. Ako mbasi mfate n'udufoto. Uzatugurisha muri abashinwa bane. Ngatufate ndi. We, yawe mwaga toya we. Injira. Injira. No karibu. Tindu sange Karibu nayi hano. Basanga n'amafoto amaze kugenda. No karibu. Ego masha. Mure no mama ramurikiye. Nase. Yeah, ruko. No karibu we. Mama Beriza no muziki. Murageze hano. Murabiwe. Muza kwita. Narahageze icyo gihe. Nta muntu ntabwo basuhuza. Mama yiza muri kintu. Ni muze. Baba yumvishe ifuza gusura Rigo. Gabi mu cyumba gusa. Na urusa ari he? Harajya. Rigo. Hano rwanda rigeze ko nadutungura umwakati. Turi nimba. Uko mubibona murabona yuko isahane ishize. Kandi nashatse kuguhamagara kuva kare. Nabi. Njyana yinjira kuhamagara mama baramamagara. Iyo nguko kazajya. Nakubonye. Ni niwe mutetsi. Niwe mubitetse se? Duteke n'ibindi. Ari kuga. Uriya bihagiye baragiye gushiriza ariko amombye arabura mu dutunguru. Kandi nyuma. Ubutunguru byaraheze kumwe n'ijana. Genda ujya guhatira iramye mbatishiraho. Nta kibazo gahunda iri urayizi. Reka tureke abashyitsi nyine batabyumva. Ntabwo warumura rwose. Uretse urizo twanze tumanitse. Waduhinye umuntu uzajya yimana natwe tumwihorera. Ku murongo tukarinda bikarangiye. Reba ko twakibazo n'ubundi bikarangiye. Ndashura mwada. Yego. Bere basi Bidasande kumbura bisumukara. Uri karavana icyo biboko bya. Dore se birebe. Naha. Ntabwo tufata neza. Amakwiye ariko gufata. Tonze kubifata wize. Ngo mfate ifoto. Wasezeranye ko. Iyo ni ifoto riraha gusa nta muntu. Nemuretse nemutamire. Ego. Wize bana wize. Oye iri. Ngabe muze mfatira. Yenda kuri kindi. Ndabona yache bariye pe. Burize. Kandi yaburu nini? Nguru. Narabamenye. Bagize n'agakeke. Bagerwa ya fanta man. Mwemwe zifande tubimare. Mwemuretse mwese. Ubwo si bya bintu byabari byo. Haruko acira icyo harimo abashikanwe yenda haza. Akanwa kari.
murakoze kudukurikirana ubutaha muzatubona ku isahani yuzuye inyama. Ciao ciao cyane. Ciao ciao. Jadi umwana barajya kumuhebera fanta. Nakunda ni romantique batamkenesha. Guki. Nakunda ni romantique. Ni ukuvuga ngo hasigaye ibyo biraha byonyine muriye. Ndakoresheje bidiwe. Ndio kutaka karunguruka. Ndakoresheje bidi. Nawe. Nenge cyaro cyamuzari. Bayita eat the home. Sawa ndaba mpari. Ni pati yo mu rugo. Bayita kurya byo mu rugo. Ibi biraha ari n'ibyo kugurisha abantu aho harimo ibirayi byinshi kandi nta birayi wabishyiramo byaba ari byinshi kandi tukabishatse mu byinshi Byo mu rugo. ubu ni bwo bariwemo nkabona impamvu wandikura kundeba Nibiri twarabukiye barare buti. maze bibuje bapanze mu gitondo Zirabije umwanya yatwaye. Ukureba inuze isahani y'ubugari irashize. Niyo ubugari irashize. Wihuriye mu hakate. Ku bakobwa beza barya gutya. Ubu hazabatunga. najyaga nkunda guteka utuntu n'utugiye mbere yo gukaranga imboga akabanza agashyamo imboco Cyangwa kawuga gatetse ukabanza kegeranye gutya. tamira shanga yako mfite amamire Barayiriye ko yonyine. azukazi ngo yari igihe bayinyishyura Nata turahamagara Alex. ariko yanyandike ngo baradukumbuye Hamagara Alex afite computer nyinshi aduhe. mureka ariko dutsinda mu kwisi uri kuyibona Twaje tugendere rimwe. Ukureba uyu mukobwa muri kubona hano niwe uri gukora ino serivisi yo guteka ibiraha no kurya. Muri kumubona tugiye kugera ahantu arimo arabipakurura agenda bizana wajyaga riparakira imodoka Mare kurya tujya kuryama urumva? Muzuciye aho ngaho utanteza w'isi ndaje. Turongera kuvugana njye nanga. muramubona arakinguye yazanye indi sahani yuzuye ibiraha. ni bike Hari n'utuntu tujya dusigara iyo umuntu ari gukora ibiraha impapuro bahita bayikora bakesha amavuta bakayita mushowataye ubu ni dukora. Mubona niwe uri gusereva ikintu bita ikiraha. Murabona ko nta muhungu ugeze urya ibiraha abakobwa aribo babirya kubera aribo babikunda cyane. ndimo kureba kanguhereze undi ahita agusijyana icyo bitari kurya kumpaye ikibisi Murakoze gukurikirana iyi video. Tumutungutseho noneho reka turebe yuko twagera ku bandi barimo bararya ibyinshi amahinga ngabire yego. None se ibyo birayi bijyanye he? ibi birayi nsanze abandi bancuze mbijyanye kuri ibyo wanjye batansaba Batagusaba. None se ibyo birayi ko mukunde kurya ibiraha cyane? ibiraha ba mugabo biraryoha. Biraryoha? Ubwo se twe mwagiye muduha natwe nk'abagabo natwe tugasangira ko mubirya nk'abakobwa gusa. Nta mugabo urya ibiraha? Amahinga data. Ubwo se biraryoshye? Bikomeye. Bikoranye iki n'iki? Birimo ibirayi, ifarini n'amavuta ya buto. Na mu nzu barimo se? Benshi genda bareba ahubwo. Ekaze njye kubareba. Urasanga babimaze. Ngabi.